खुलुमजरी मियंग ताबिब मयम पुनमकु तरामनो ओक्सरी हौजिक अहनबदा हौजिक फावगी मरुबा पाउ पिसरी डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट सर्किट इम्फाल अमसुंग खोंगजोम ngasi tourism ki minister of state KZ Alphonse Nahang Dokre Manipur ning tambi ning sing taram ngasi mafum keda pak tungna kre amasung Independence Day ki taram da pamdaba thokdok thokdana ba security na mafum kya da liepdana section tarang lokhatli Hauzik makhatana paw sandona pizari Swadesh Darshan Scheme ki makada Development of North East Circuit Imphal amasung Khongjom ngasi Tourism ki Minister of State KZ Alphonse na ngasi kanglada hangdokre Ministries of Tourism Government of India amadi Department of Tourism Government of Manipur ga punna sinduna pangthuba tharamadуда Manipur ki Governor Dr Nazma Heptullah Chief Minister N Biren yauna Minister MLA Police amadi Civil ki makok thongba official kayana saruk yakhi Manipur Singama Sanipan Mogdraga Matoida British ki Makuta Mighty Duna Mika Pona Lairu Rabamatunda Listing Masamapan Niputaret ki August ki Tang Taraga Madida Amukana British ki Makuti Ning Tamba Funkiba Nimitpo Ning Singduna si Manipur ki Tonga Tonga Bamafum Kaya da Pangtona Kray Mapung Weba Taronga se Sanak Pununda Coalitions for Indigenous Right Campaign Manipur na Pangto Kray Humdraga Interact Suba Manipur ning khatam kibagi pangthok kiba ningsing tharamaduda Maijingu Lesema Sana Jawba Sirkagi Convener Somarendra Thoksom Sana Kunungi Kwarakpa Thoksom Ibohal Pamnaibu Singh Tongan Tongan Baluki Lusingba Lusingbi Amadi Mahiri Kana Sarup Yakhi Tharamga Mari Lenana Sirkagi Media Cell na Putokpa White Pre-Measures Political Status for Manipur Kabalari Kama Maijingu Lesemasana Zabana Fonke Tharamga Mari Lenana Maijingu Lesemasana Zabana Haikibda Lengak Padiba from Naibu Singh Asi Lebakida Makatopanga Mioni Haiba Miyamna Kangi Adum Oinamag Manipuda Ladiba Lengak Lon Asi Mamintegi Oina Thamba Sakti Lejadabana Miyamgi Ihul Kanglabasu Tabak Tobangamdri Bharat Sarkar ki Poktak amasung ayaba yaudana Tabak Tobak Ngamdabana Isu Singna Manipurasi Pik Tan Balamdam Ama Oire Bharat Sarkar na lamdam asigi laizariba itihas amasung civilization bo masak khangdaba ikai khumnatabana ngasi hiram kyada swatabani Instrument of Existent Manipur Sing Masamapan Nifuga Taret Nauna Sana Hanaba Manipur Assembly na warep lauduna maduna yauribu sing adu sana handuna isagi warep isana lauzaba ithauda mapung fana pangthopangam na bahona bagi tangai fadaba lai haike akoina phawi Laiba state lenga ase masisu nongna ikoi waram gani kok charam gani miyagi damakadi tawningba aduga tawbudi ngamdaba adu sikari gino sida laiba lenga ase masidi sumna kaki maming dagi na thambadong na tawre masigi puramak kai haikari swiss tudi center da laiba lenga ase pairega makona si ade sumana tawudabani si akhona pamasi sakadabani side akhona pamde haibaromda akhoi leibak singai anu hariba instrument of accession 1947 sida yumpham oiragani ngasi mathang laktana nation ayam na ngasi akhoi manipuri integrity da threat piriba makoi sovereignty taliba makoi ama surprise state adu na laiba mayam se masigi marudi instrument of accession sin Sirkagi Convener Somarendrana Housing Pre-Measures Agreement ke status aduda hanjil hanaba honabagi tangai fadaba leire ipaipu singna lengak saramba constitution leizaba lengak lon aduda hanjil hanaba khongthang da sangsinba matam oire haike India taman ba kanglup lising mosak naramodi hojik ahing ba kanglup sumnagi sama kuni soide ngai khare Manipur so busalakti badrumba kunai amagi manungda ama paret nabani Malamnya hojik laiba akoi missing di population de yengu tamba mi la kontra le menungda la taradi mino oikre chim tam puchilaga mi la tara mari manga kunni baya da koi lairi masina maram morga koisi losilak pa yabagi cultural assimilation tawar loan ki assimilation language ki akoi da akoi ki pura mama baji papan kobagi Hingga bidu thadu oga kaka angkat na donda mo chinjalak na hoiti akoi lengoi de assimilation to tendra lengoi ma ki baya bagi aki bidu masi de koi de lairi
मणिपुर लिसिंग मसानी पनमौदगा माथोइदा ब्रिटिश की मकुता माइथीदुना मिखा पोना लेरुरबा मतुंगदा लिसिंग मसामा पनिफु तरेट की अगस्त की तांग तरागा मरिदा अमुखना ब्रिटिश की मकुतिगे निंग तमक फंगकिबा निमित पुनिंग सिंगदुना ngasi विजडम फाउंडेशन खांगबुगना इबुटो पाखंबगी पाफल सिंगकतुना निमित असब इकाई कमनादुना निंगसमगे थरम पांगथोखरे स्कूल की प्रिंसिपल राइसम सोभाना लेबाग असगी अथोबक याना निंग तमनबगी दमक थवाई कतखिबा अदु खंगनबगी पांदमना थरमसी पांगथोकपने हाइखे अमरमदा कुंभी केंद्र की मफम क्या मणिपुरना निंग खा तंबगी निमित के थरम पांगथोखे वांगू मनिंग साबल वांगू संदंगखोंग अवांग लेकाई अमदी SSWC क्लब लाइंगोबीना सिंदुना इबुटो पाखंबगी पाफल सिंकतुना मणिपुरना इंग तपसांति ओबा लमदम अमा ओइनबा थौनिखि हायेंग पांगथोकदुरिबा इंडिपेंडेंस डे की थरम की मांगवेना तोंगान तोंगान बा मफम सिंगदा सिक्योरिटी ना अकनबा मोंड सेक्शन थरंग लकतुना मफम कयादा कॉम्बिंग ऑपरेशन लेतना सचरी ngasisu Imphal East District Police na hata minutong amasung public hospital gi akoibada thiba humba gi thabak sathakre saktak se yaugtap amasung mapandi gi sangsilakpa miyo sing makhataba verification gi damak police na lakhatkre Imphal West Police Commando na su elangwam lekai da turagi nagyata thibu humgi thabak sathakre mafam aduda leramba amonakai sing sengdokre miyoi kaya mayum dagi puthokuna verification sathakhi mi phami pundi yaukide Amaramda Bishnupur Police Commando na ngasi nungsai siru village ta ayuk ki pung manga dagi pung taruk fawa combing operation sathakre miyoi kaya mayum dagi kongtholaga amamam to oina verification sathakhi combing operation aduda mi phami pundi yaukide Proof singi marakta lana launa bayaba tonga sing sandok pigano framework agreement ki mayokta sangsiliba khongjang asi Singmi isil inaw singda akai ba pige dabal ite ihaw wasidi Bharat Sarkar ga thengnagdabani haina yu singge president Sunil Karamna ngasi yu sim ge office da pangthopa pamu singa unabda phongdokre framework agreement ki matang da akhanaba assembly session ama August 3 ta pangthokodriba sida Manipur gi miyam na sapsaba philip ama lahunaba taksunba oina August 5 gi nimidang da Manipur gi mafam punamakta maira gi rally pangthokpiyo August 3 ta na paktakna waka mifam pangthokuna khongjang sanction biyo hairi Article 371A amasung masigi manaba ek ainamta Manipur chanaba yaroi amasung parliament pass tobo yaroi haigibaga loinana Manipur gi miyamna hanjan kyarak prime minister home minister member pisangraba six schedule chanaba yaroi adoga koigi kariguma makhalan amatagi autonomy territorial council amadi cultural body na chimba semba yaroi si haijakre adan hairi basigi Manipur gi apun bagi sakta mama sakana na hono matanda UCM na Manipur miyam ka loina na chat liba khongjong achida miyam da appeal tawjening mudi hauzik rimar oina UCM ge nakong da tabal laijare maram di kana kanda masina mi paibe aba pon ba pau khara sandok bo bafam si leiri che masi tawbi ganu adu loina na aikoi na changjali ba khongjong che aikoi gi himinari ba laiminari ba pur masi gi kanam tak against nate aikoi na thengnagadaba adu mafam di government of India da aikoi na masi fight tawnu bidamta appeal tawjari maramadana Manipur da khundamina riba mapung in Imphal area da tabiri ba punamaki isinna osu Manipur da paktana tariba singsida mafam jida sugumba khanaga ma proof kang omagi nungai roidaba amsung pamdaba wafam jing sandokpi ganu tawsu tawbi ganu aikoi na aikoi gi apun bagi interest punna ngamina nabidamta aikoi thodang longina chi Zananeta Iraport Memorial Trust Nambol National Foizing Singing Community Hall da Bharat Pamada August kitang amadagi satharakpa CPI gi mifam gamari lenana pangthokpa santi wasak haiba rajniti gi basok ama phongkre tharamatu da CPI gi National Executive Member Dr M Narasingh Trust ki President Taxam Ibochau CPI gi Secretariat Member Langol Iboyai Miyaw na tongan ba miyoy kaya na saruk yakhi Tharamga mari lenena Dr. M. Narana Fangdokibada Narendra Modi na lusing ba sarkar asina corruption mutakani hairaga hanadigi hiena hengatle haiki corruption maru phang mutakani ga si haijan bani oisu oithoi corruption di hanadigi using double hele ji mayam lo khangpone sigum ba mayam press
प्रेस की चिलिनाउ सिंगी करीनो खरा सरकार के असोइब उल्लुबगी फाजिल लेगुंबा मथों हुक्तबा प्रेस की निंग तंब मंगन बिगनो सरकार सिगी फत्तब पोट उरकनी प्रजान यानिंगोय प्रेस की निंग तंब पीरगा मोई के असोइब सुखरा हाइदोक छोन मदु चुंथोनो होरब नोय चुंगने प्रेस बेंगो फाजिल लगा मोई की मायोक तखरदंग मोई की अपाम बदु फोंगक पिएदना हेक्ता भाब पुनबैसे गणतंत्र प्रैक्टिस तौदबगी खुदम ने नरेंद्र मोदी सरकार से इट इज डिक्टेटोरियल इट इज एंटी पीपल प्रो कॉर्पोरेट एंड कम्युनल फैसिस्टिक गवर्नमेंट मरमदुननी भारत कम्युनिस्ट पार्टी ना आहान बोयना राजनीति दोलमना भारत सिनबथुंगना नरेंद्र मोदी की मथोंग हुक्तबा अमसुंग वासकीब थबक ओइना ngaktaba masibu sahi mari surukpa kansida भारत की प्रजा में खंगहन्नबा कैंपेन अदो कम्युनिस्ट पार्टी ना हौजबने थौरांग से हयेंग बाउ की तांकंग नि हयेंग लोसेंगन हौजी पाउगी मरथन अतेन ब्रेक अमतंग लमुनसी हक्चांगी लेबर सोलकपदगी कुचु सिंगक्तबा हक्चांग चोक्थरबा तुम चाबा यारक्तबा खोंग हामा नुंगारक्तबा सिंगिदमत अमत्त नायब उपायदी जॉलिप सायर अमसुंग जॉलिप कैप्सूल वर्चन मिनिस्नेबियो Goods and Services Tax GST da register tawiraba taxpayer khuding makna matam chana GSTR 3B monthly return file tawiyu July thagi GSTR 3B return file tawbagi aroiba numiti lakliba August gitang kundani sale changdana return file tawnabagi damakta All Guwahati High Court Building North AOC Department gi Facilitation Center da lakpiduna return file tawiyu Khanganjariba Department of Taxes Government of Manipur Why try hard? Blue Sand London by Design store now open at NGS Building number 78 Changangai Airport Road, Imphal. Contact number 7085916280. Enjoy the tastiest bread in town. Manufactured with the highest quality in the most hygienic bakery in Manipur. White bread from Likla Bakery, now Manipur's favorite bakery. ब्रेक तुंगदा मखाता बा पाउ पिजरी हयेंग पांगथोकदोरिबा इंडिपेंडेंस डे की थरमसी मोरिया सुपांगथोनबा सेम साखरे थौरमगी मांगोइना इंडिपेंडेंस डे द सरुक यागदोरिबा माउसपाट कंटिजेंट सिंगी रिहर्सल मोरेगी सिक्किम विलेज लेबा एडीसी मोरेगे कॉम्प्लेक्स पांगथोखरे थौरम अदुदा मणिपुर पुलिस निपान सुबा मणिपुर राइफल्स अमदी मोरेदा लेदिबा तोंगान तोंगानबा स्कूल सिंगी माइरो सिंगे कंटिजेंट सिंगना सरुक याखी मणिपुर यूनिवर्सिटी के बीसी पांडे लौटो मणिपुर यूनिवर्सिटी कल्लू माइरो सिंगी पुंसी कल्लू हाइना एमसु एमएसएफ देसाम केएसए सुक अमदी एम्स नसंगसिलब खोंजंग सबतुना थंबालमरी कॉलेज स्टूडेंट यूनियन ओइनामना ngarang कॉलेज असगी गेट वाका मिफम चटखरे बीसी पांडे लौटो माइरो अमदी मणिपुर यूनिवर्सिटी कल्लू हाइबा खोलाउ कया लाउखे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तमेंगलोंग सु सिंदुना हयेंग पांगथोकदोरिबा इंडिपेंडेंस डे की थरमगी फुल रिहर्सल ngarang पांगथोखरे थरम अदुदा तमेंगलोंग की डीसी रविंदर सिंह एसडीपीओ जोशिया पामे यावना मरी लेनबा ऑफिसर सिंह सरुक याखी थरम अदुदा मणिपुर पुलिस मणिपुर राइफल्स तोंगान तोंगानबा प्राइवेट अमदी सरकार की स्कूल सिंगी माहिर सिंह सरुक याखी अथौब सिंगे निंगसिंग थरम जिरीबाम सु पारी पुरी अथौब निंगसिंग लोप जिरीबाम सिंदना एंसेस्ट्रल हेरोस मेमोरियल कॉम्प्लेक्स लेबा निंगसिंग खोल बायोडाइवर्सिटी पार्क पांगथोखरे थरम अदुदा जिरीबाम की जिला परिषद की अध्यक्ष जनेकी देवी पारी पुरी अथौब निंगसिंग लोप जिरीबाम के चेयरमैन टीएस भोगन सिंह यावना तोंगान तोंगानबा मिये क्यान सरुक याखी माइरो सिंग लायकपा सांगदमनबा मसु पांगथोखे बेसंबर डिस्ट्रिक्ट के मनुंग संबा वाहिंग कुमंदा यूनाइटेड यूथ क्लब्स ना सिंधुना ngarang athobo sing ning sing taram pangthokre taram aduda sirkar ge convener samarendro laima pokpom jila parishad ki member jiten singh yaw nami ekana saruk yakhe nursery dige class 12 fabu ge manungda mairo singh puning thagotuna asamba khudal pot amamam pikhe
Kumbi Kendra ki mafum kya de sungarang athobo sing ning sing taram pangthoki Save Children Save Society Academy Wangu Sabul na susinduna athobo sing ning sing taram pangthoki Bisnapur Saita Parisiki member L Mazabitu school ke principal ke sana tumba amati lamdam aduki sanasam Dinesh Namaru bamir sing oina saruk yakhe Amaramda Part Fighters School Wanguna Susindana Athobo Singing Sing Taram School to the Pangchoki Mairu Singa Masagi Haito Sing Turbo Sing Utke Himisil Z Harigasu Kangnaba Organic Eba Low Hidak Amati Tilhat Hidak Makal Singarang Sugnu Kendigi Manu Sanba Wangu Tera Dalaiba Lamdam Adungi Lomi Sanirum Henmada Kaidem Salikobami Amana Yantokre Hauzik Lamdam Masigi Miyam the Organic Weba Low Hidak Amati Tilak Hidak Sings the Nahalasi Haibigi Pandamda Lomi Singa Yantokuni Masina Lomi Sing the Kanabakaya Pibagaluna Satok Marang Kana Putupangam Nagani Haina Kaidem Sadat Nafungoke mix up torga sagadamni khoi si lak sabasi department mi sulak pera mani ado khoi ward number 7 gi haino yanda khoi program tor makata na khoi ward number 3 4 si khoi visit gi thuksa balak sabani khoi si huji gi tokjeri se khoi chahau dana tana tampa phogi na no bus team gi makada emo bisti makada tampa pho amadi RCM 9 10 gi makada khoi edu miskim ma tsar pani rasen harsina dana bagi organic rasen na bagi tamtani makata ba se khoi yenga do yang wachari hoji hanbo face ko na khoi thukjeri si sangam gi damta ticket ni sina taba topa item ahum suwali athu matam da khoi am thuna otila ga lambi da blockade lemin maram oraga khoi yo da baduna thinda bani du basino ninis la hek lak pa khoi khata indok Athobo Singi Nimit Kamari Lenana Educational Sports and Cultural Organization Tamasung Bina Optics Nagama Palga Kusamaduna Lamsang Bazar Leba Primary School Gi Campus da Mid Layam Bagi Kim Amangarang Pangchokre Miyo Sanirom Layangki International Youth Day Observers Kamari Lenana Naha Kaya Naharau Tayam na Fonduk Tuna Urkul da Pangchokre Urkul Gi Mission Compound Gi Haukiba Naha Singi Padat Adu Urkul Gi Tongan Mamfam Singa Satki Taramadu da Urkul Gi MLA Alfred Arthursu Sarukyaki Thasigi Kunga Mathodi Kunga Taru Faba Zek Republic the Pangchokodava Sea Master ITTF World Tour Zek Offender Mets Officer Oina Sarukiyanaba Ketrimayum Mahendra Kalakle Ketrimayum Mahendra National Amadi International Gi Table Tennis Umpire Amani Mahak Awang Nopok India Gi Ihan Hanba Blue Batch Umpire Oibatanatana National Amadi International Tournament Kayada India Gi Mahu Sindana Umpiring Taurure Mahak Wangkai Thambal Kongdagini Hauzi Roshila Palamaru Weba Pau Amukahana Development of Northeast Circuit in Palmasung Kongzom Ngasi Tourism Gi Minister of State KZ Alphonse Nahang Dokre Manipur Ning Tambuke Ning Sing Taram Ngasi Mafam Kya Pangchong Nakre Amasung Independence Day Gi Taram da Pam da Thokdok Thoktana ba Security na Mafam Kya da Leptana Section Tarang Lokhatli Azi Fabri di ISTV na miyang gidamag tapisa pa pao matang sa talway zare. Miyang tabi di ba miyang po na magpuso ang magkahanak kurum zare.